Tangata tau e o Yesu ua e vai sea se mea ua fefe I le au tau le na Pina mawha malosi ai e le tu mau le po Ma ai o la alua e le fetu o le Ia whaatua pe I le ua lofa mai Ma whaile leila taua nei Ia manu malo ai Walata mai le file mu Yesu I ai le tau Yesu I fo I le pomisa I le fetu o le
good, people. All the time. All the time. God is good. It's definitely awesome. Tell somebody. Tell everybody. God is awesome. Before worship, let's go share God's love. Turn to your left, right, everywhere. Tell them that God loves you, and so do I. God is good. And all the time. God is awesome. Let's tell everybody. Let's worship. O te whalangolango I le li. Se ale mea tō te whai mai ai a te au. I nā sola ia peo le manu lele I lo o tō maunga. O le li o I lona malu pa ia o ia. O le li o lo I le langi lona no whali. E sila mai ona whonga ma tofo le whanau o tangata. In the Lord I take refuge. How can you say to me, flee like a bird to the mountain? The Lord in his holy temple. He observes everyone on earth. His eye examines them. The Lord examines the righteous. The Lord is good, everlasting. Let us pray. The love of God, our Creator, has made an everlasting impact on our lives. We stay afloat because of your unconditional love. That is why we continue to seek refuge in you, our holy God. Grant us the wisdom that is found in thy Spirit, so we may connect in worship as we administer praises in Jesus' name.
Walau tongia I mātou I le whaavavau wala walofa. O le ala sa ili leo lau whanau I lau wafio. A wā watali tonuina lo matua whaitamba. Tomo I mātou lo wanganga e whanau mai ai le mana malama. E whaavae ai le tāpua inga wa whainei. Ia vi ia la wafio le tua whaavavau. E ala I le nei sauringa. O Yesu ke riso le whaaholo wa tatalo atu ai nei. Amene ma amene. Tātou whaau le anganga vivi I le tua. I le pese e iwa sifuru matasi o saunia le tātou au whai pese o le viinga I le tua. God is good. All the time. Ia, ua longo I kinga makangi le lei ni ka iau mako fio le kua.
Awa lea waka ko ala whai mai whangunga le lei ngei kai au. Lea waka ko ki ka ko ngingi e ngei lu mongu ua le kungu. I le alofa ma le anga le lei o le kua ngei kai au. Ia o le ala le kulai ngei kai au. Ia pe e ingu. Ngal wenga masangi sengo ki a kongu. Mai whaiara le nasi singa o kakungu lok. Ngei kai au. Ia whafkai ala le alofa ma le anga le lei o le kua ngei kai au. Sa mole, so ka inga foi ma le sunga toina. Ngi ka au ia, o kala fifia ia o mo pe la ua ma tina toina malos. Siri le nganga ia wal fe au man ngalweng. No fe ngai ma la ua. Is fe o kala fifia. Ua faionga koe fa popo inga ngisi fa ngau po spep fo foi kongole. A inga le sunga toina, ua no fa pe ngao ko se inga le kinga ya mo le malofa ka ua le kua fo ai ko le inga sunga toina ya le tina ya Antonia ya po kala fifia o lo mangia i da ua mo bo pe fo malos i nga ka fo ko le inga sunga toina ya ba mesi ko ka ko kale siengei fo popo inga sisi tat fo tonu tatu kalesia e tena fo mo fo so ka inga fo I mole sunga le e fe au malolo man malo ya kinapi ya o le tala lo ya ile te ma sunga le toina malolo I le rehab ya lo fa pena no fa o sai di malo se fo ile te ma ya ai o tala fifia ya lo mo per te ma toina malolo malosi tino pena foi ona o so tainga ma le sunga le ta tia kono ya mese ta ma malolo ya toni na tala ya wa la to ya lo foi mlanga atu nis fe au wa wenga ya mese foi tu to ngo fa le ainga ya o lo manuie la to la lo fo malanga le le tua malo mo mori mai pe o la to lo fanga jo tato I kalisia telefone so wa inga na mo so ta inga nei tai au ia lo fa pena la bo na bole man via mal malosi mai da tua I le aso le aso e io no feinta o mai tino ia fa tai la lo fa malanga leo le tua o lo fa pena no mo per man via mal malosi te la to ia fa tai fa le tua le o tato fa ta po inga foi matina tua po to I tai fa tato kalisia tina tua ia flora ia mo e pe vi inga mal fa tai de tua ia o mo pe tina mo tua le malosi man via mai de tua ia o nisi fa o tatu tawa inga le ia o atu ai pe le tadi mai fo telefon ia o tatu ton o lo va pe na no o pe la tol man via mai de tua ia o stara na tatu si singa nei ta iau ia o folfola fa nei ia so lo sungo toina ia man via lo folfola ia wale fa inga roto mangang la o tena fo ia mese sa mo poto nei ta iau o le so pelo Yesu ameni Mole atule whaftaitele. I lo fionga ti akono ti ai u tu sai foi ma ngaluenga to laulau. Ia watala anga foi ma le moli mau tu fu maloloina. Le anga fagetia e le uma. Whaftaile kalesia la auto tapo inga. La auto tulivai ilo mole tu I le au ma le po. Ia pe ona tatu whaalongoina le leitai au. Le tu normal si eso le tua fa ftai foi wa tatu fei lai ia manisio te wainga ma ftanga malato uma mai alo fau le ngata I lea ma lor soifua tina matu ia fau ma fanau le fau la auto sila so o fanau le mai wei ia le sunga ia James tapsoa ma mai ma fanau ia o le wa malolo mai ia e malolo mai lava I ngaluenga e tau le sa ili ni me o ai a wa masani I le fa moi wa umana ofu I lumo le tua see that's the beauty of God not only you guys get to see my beautiful face but more importantly I get to see yours it speaks volume of God's love
Unconditional, that is. And that is why we're here. Join me in prayer. Say tātou, tātou. Wa uma na tu umatamanga leo la. E tofu le tangata malona whaasino manga. Le vala wina. Ai mesea i ona whatu ainga. E le tutusa. Ai mātou tita ofi le tua ma mautinoha. E tasi i lau fio. Wa naoni vaenga o le tutino. O le tino pa ia o lau fio le iaile nei mafutanga. Ma le potuputonga. Na mātou ta ape le tua i le nava yasu o mau. Ai ta ape lava i nuu potupoto. Fōlinga la le lei o lau tau singa. Le mamana leo a au la veai. O leo wa mata whaafsanga i ai lau whanau i luma o nuu ai leo tua. E pēna mōli mau i le ainga o le ti akono i la nasi singa. Wale ole lea. I le tu noa ma le lautele o la walofa. O ai ea le tangata wa e manatu mai ai. Maali e le whalongo. Na ona e whaupopo le tu le whainu marriage tono le nei mafutanga. Ona o nisi o tinata la vaua tu eseina. Ma o loa ma mea lofa pa ia mai la ua fio. Upo le whaisalamo o tofi. O tofi ia mai ate oi. Whaaftai le tua i lau talisa paia le soifua ma le ola. O le auru sisina o le nei mafutanga. Maali e le mātou vaai le tua i le lātua lala mai. Nisi fo i waloa aso mātou nofo vala ma le whewai ai ai. Ai le wa mai le sa pati pa ia le talisuanga o la wafio. Wa whai ma malai o potuputonga. A o le tū lao whailua inga. Maali e le mātou whalongo le tua. Sio mātou tamato ina malolo. O lo mātou whatso e sai pe i o luma. I le ao ma le po le tua manono manu. Na nau o mātou loto le tua i se malama ma se tai au. I a toi foi mai tua i a inga ma le tāpua inga. O lo nu lotu nei. Ai whaftai lo pule whatso soha. Le ola wawa i le tua le ngata mo ia o le lautele o le nei ngā ruenga. O lo mawai pē le ola malolo ina mai maunga tele se pa ia o mātou whanau. E le o mafuta mai uma le tino lau e kālesia o no whatu ainga. Tu langa ma whaalewe lave tau i ainga o le mawhai auna mātou wheiloi. A le mori mau le nei tai au o lo malolosi ma manuia i lato i le naitu o le lalo langi. O lo si o mia i mātou i pupua ngā ma whaingatao le ola. Malingi mātou nganga le tui le whalongolongo i mālo lo o nofo va whitawai. E popole le mātou loto le tua wata ma whana wa Samoa o lo i te tonu le te whaotaua. O fuatu le lātou mānosi e pui ai le saulatonga. Ai meise le file muia tau ave pea. Ai whaafutai le tua. E uina whaingataha. E uina pole vale lo mātou whaamui mohe. Ai lo maua le toa i le nei tai au. O lo malu puipuia i mātou i le anga le lei o lau wafio. O lo walofa le ma vai le tua lo tausia lo mātou lufafo ma le foi. Mātou alanga i o vi inga i le nei tai au. Whiau mga aluenga i le nawa yasu o mau. E le i whaingo fielo na whatino ina. A wasa mātou sautia. I le au ma le po le tua. E le i whaingo fie le tua. Whiau mga aluenga ma le tausinga o mātou whale. Ia e peitai o ta otos ta otonga file mu. O le mātou alanga whaafutai le i lau a fio le tua e whaavavau lava. O le sofa mai lewe e anga tapena. O lewe e anga folau. I le aai o Ierusalema. Le aai le tua.
na whanau mai ai le whaoratanga. Mai le tafoe o le satauro le tua I tua pā Ierusalema. O le na tautau Ailao wa fio. I le konokota mata ngā le tua. Ai wa sao fia I mātou I lau mālo e whaavavau. O le tawalunga le nao le anganga vivi ima le whaamaloa e o lau lotu I le nei tai au. Ma Samoa poto poto. Ono le soifua ma le ola. Lo maliu ai mese o lau manu malo mai le tunga mau. O le wa mawalunga I pea. Ma oli ai o mātou loto. A wao le mautinoa I o mātou tangata. Le o le oti le o le toi upu lea o le wha moe moe. Ai na o le amatanga o le ola e wha vavau. E peone e saunia mo I mātou. Ia I lau wa fio o lava vi inga. Le wha manuuma le wha netanga nei māsa uma se I o I le vavau. Wha vavau lava. Ai mātou pūna no watu le tua. A wao le upu moni lava lo whaia peo mātou loto. Ai whatua tua na I lo whilangalo se mātou manatu. Wa mātou whalangolango I le mātou malosi. Ai wa whatalinga tutuli le tua I le musumusunga lo wangangpa ia. Ona mātou alo whaipa le matau mawhai ona tuta ia I leo I mātou I le ala. Ona toe manatua ai lea o lau wa fio. Fōlinga masangi. O le nātua lea o le tangata. E wha moe moe ma wha lango lango I a te ia. Se ia o na whitaia I mapopua ngāo na manatua ai lea o Yesu. Au le nei tae au li fonga o lau nu lotu ma Samoa. Mātou so atu I le anganga o ai. Mātou ma siasi le I fonga. I le tātou vātu tu nofo. Wa ele ea le tātou mawhitanga ono le tangata malano loto. Wa ngalo nimo ia I mātou a wawhionga pa ia ma o polo a inga tō lau. Ai wa tuli matai pēr le wha moe moe lo wha na wai lo mātou mawhauwhau. Ele o atangia foi le mātou wola ma le lātou soifua. Fōli ngā lofo o ke riso Yesu lo mātou whaola. Wa nao na mātou tautala mga nganai. Ai wa mamau ese I mātou malona whaatinoina. O loo I o mātou lima le tua au whamanuianga. E o lava ia mātou whanau. A wa mātou le whamaoni. Wa whatala nei le mātou tausinga o loa ia. Ale liwane le tua le vā whea ngai mala wa fio. O le soifua ma le ola wala a wina ma tō whinga. Na e manatu mai aia I mātou. Malu ave whale ia lo whilangalo le tua. A wai le ato toa I mātou. I o mātou whaiva ma le ola au auna. Mātou whaato ese I le nei tae au le tua. Mautangi sia lo a au wha mangalo. I a wina mo I mātou I le nei tae au malawea ina I mātou mai le ngutu o le se ma le angsala. Ai lima taita ina I mātou le tua I lau tūnoa ma lo wola I whaavavau. I au I mangalo I o mātou se ma o mātou aleu le tua. Ma ia vai sau ina pe I mātou I le toto pa ia ma le malingi. O lo mātou ali I whaola wa awala tuai le I fonga. Mātou fia whai manuia. E le whaamalia ina I mātou I le nei lalo langi. Wa na o la wa fio le tua e toa mali ai. Ma waso ona oli ai o mātou loto. E pele I o mātou anganga le tua. O a mātou mātua. Ta māma tina mātua. Wa pula la ngoto le soifua. Wa whatutunga tā le tua le malosi ma le ola. Wa tau mia le tua. Le soifua sa o loto ono o ngase. Ia mamai ese o le tino ta malaveai. Ia mātala no tanga o le pupua ngā mai la wafio. Ina ia whatula ia I lātou mai o lātou mwenga. A wao le whatutua.
ua latou malolo ai. O le maliuma le oti le sisi e alo ai. Ai lo saua pe lo matou whalongo. Wo i ai te tonu o maftango a inga ma pelenga. E o foi whala putuputonga ma i kale sia manu. Le li e leo leo ina i matou i lau wha meisenga. Te tai lo matou pongi sa i le toi tu manu malo o lau fio. Ina ia tafi e sea i le tua o a matou wha nonoanga. Matou mamoli i lau fio le wha moe moe le nei tai au. Le savaliga o le ola. Le savaliga o le tangata. Tama ia lima taʻitaʻina pea lo matou sa. Faatonu folau i lau fio le tua i lo matou ola. Sulu ia lo malama i lo matou pongi sa. Ina ia sanga tonu ai lo matou ola. Ma taunga mali i lau sila. Lo matou tau ma whai atu. Fetalai mai le nei vai tau pa ia. Ao ele liu ma whaasanga le tua Ierusalema. Le tunga mau ma le oti o lo whaatalitali mai ai. Ai wa le solo muli me ai le tua. Le muti vale ma le tu noa lo walofa. A o ina lo matou i loa. Whaapoto ina lo matou ma fau. Ia matou ta ofi mau. I le tala i a Yesu ke riso fai malanga. Matou manatua le lalo langi pupuanga. Le o langa ua pangatia ma mawhatia le tua. La vea ina i matou i lo tunoa. Matou te le tusilima. Ai matou tuli vai i la ua fio i le tafo o le satauro. Whaatonu fo lau mai a matou whai unga. Mo matou filinga whai. Manatua le lalo langi lo ngā lala le fia aai ma le fia feinu. Wa mate tiva mo tau waso ma tutuli le tua i le soifua whale anganga. Whailo a wafionga pa ia i lo matou ola. E peone e whaia ia Paulo i le tamaseko. Ia whapenana taia i matou i lo malamba. Ina ia liu swa vai ai le o langa tuai. A ia fotua i mai ai le olo wa whaafawina i la ua fio. Sakala meta lea. Le tali suanga pa ia lea. Le lau ai lea o la ua fio le tua. O le tawalunga le nā o le taulanga. Mo le matou poto mai le nei tai au. Ta pena masaunia o matou loto ma lātou wanganga. Ina ia alanga te tau ai matou ma le nei whaaloalo mawalunga. O le afo i se upu. O afo i ni folanga whaale tala le nei. Ta mawha apoto le ngutu o la watalii. Whaatonu lona vai ma lona valea. A ia pua ina mai ai le soifua ma le ola. O la ua fio e ala ia wa fionga pa ia. E tofu le tangata ma lona manao. We live in a world that we want everything. Teach us, oh God, that having you, just having you alone, we have the world in our hands. Nourish our souls. Restore our lives. And replenish our spirits. We come before you, God, and we ask for your mercy. Rain your abundance and blessings upon us so we may continue to walk in this so-called walk of life. The walk that will unveil the blessings that you have in store for us. But it is that walk that you shall be reflected from our walk.
These are our prayers, O God. With the many that sits in our hearts, we ask for your blessings upon us all. Not only the Etena folk community, but Samoa as well and the world at large. Hear our prayers. We offer in and through the name of Jesus Christ, our Lord and our risen Savior, we pray. Amene, ma amene. Tātou toi vi atu I le tua, I le pese sfulu le viinga I le tua.
Tusai foi male, fasinoala le kalesia I lana tusi faitawaso. O le wa tātou o I le tusi o luka. Se fulu male valu le mata upu. Ai o le amata mai le tā faitau mai le tolu se futasi. Se o atu le fas fulu matolu. As we continue to follow our church lectionary, today has placed its emphasis in the Gospel of Luke, chapter 18. We will read responsibly from verse 31 to 43. We will take it from our Samoan Bible. O le manu lauti mo le nevaiaso, o le Malaga, Ierusalema. The journey to Jerusalem. Ai whaafonga maia. I la fionga pa ia o le tātou atua. Join me, let's go as one before God, and let us hear His holy word. Wa ave e ele to se fulu ma le to lua. O fetalai a te ilato. Fauta. O le aoa e tātou Ierusalema. E tau nuai o mea uma o tusia. I le au perfetta e whatatau I le atali o tangata. Lātou te sasa foi ma fasioti a te ia. A o le aso tolu e toe tū mai ai o ia. Wa lata lata o ia Ieriko. A wa nofo I la wala le tasita waso o whaatonga I mea. Wa lato whaiatu iatia o Yesu le Nasareto o Maliwani. Ua vavao ia te ia e na muamua I na ia whaalolongo o ia. Peitai o ia wā tili ai o na alanga. Se le alo tā vitae. Ia e alofa mai ia te au. Se ale me te manao iai o te whaia moe. O whai mai o ia. Neri ia wa ai o nei mata. Fast futolu. Jesus took the 12 aside and told them, we're going up to Jerusalem. And everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled. He will be handed over to the Gentiles. They will mock him, insult him, spit on him, flog him, and kill him. And on the third day he will rise again. The disciples did not understand any of this. Its meaning was hidden from them. And they did not know what he was talking about. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, and he asked what was happening, they told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, Jesus, son of David, have mercy on me. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and he ordered the man to be brought to him. When he came, Jesus asked him, what do you want me to do for you? The Lord
I want to see. He replied. Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God. What do you want me to do for you? Le tua susoni mai. Fa pupula mai, fa malamalama mai. O a fionga pa ia malmamalu o matu fa longa ma faitawina. Ai e fa nofo mau yo matu loto. Se fa unga wa le ola ia su faiso. Ia ia te oe pea le viinga. Le fa manu, le fa le tanga. Nei maso uma se yo o lava i le fa vavau. Fa vavau lava. Wala watu malu fa loalo. Shau fa now. Sunday school. Work your way up. Sa tau sa ili sa introduction. Ai ole amatu launga fa tasia tu malu fa now. The Sunday school. Ia o mai. Ia amata le ta launga. Day. It's a great day to walk with the Lord. Ole manu lau tile na lo mai fa tonu wala le kalesia wau. Mai le savaliga le ola. The walk of life. That's the theme, according to our church lectionary. Ai lo fa matua le tolus futasi ma tolus fun matolu. E fa pelo no faitawina. Fauta. Ole awa Ierusalema. We're going to Jerusalem. E tau no ai mea oma wana tusia ele au perfetta awana atali o tangata lea.
Awa e tuina atu o ia inu ese. Fo mai e whata wemuina. E whaaleanga ina. E wheanu fo I lato ia te ia. Lato te sasa fo I mawhasioti ia te ia. That's our long text. Luke 18:31-33. Then he took the 12 aside and he said, we're going to Jerusalem. I think our time is done here. We're going to Jerusalem now. And everything that was written through the prophets about the Son of Man will be accomplished. For he will be handed over to the Gentiles. He will be mocked, he was insulted, spit on, and after they will flog him and eventually kill him. Ai whamaile, le manatu awao. Awala nei vai asusama na savaliga o le Malaga Ierusalema. He's not in Jerusalem yet, but he's working his way to Jerusalem. Le manu lau timo le nitaiao o le savaliga o le ola. The walk of life. See, we all have our own walks of life. Our paths are different because maybe I can say maybe because it's a place of emphasis. But regardless of all of our walks, we first and foremost must understand the purpose of why we're even walking at all. See, walking without a purpose is almost like walking in the valley of death. Totele lo soi fua au normally no le mafua angolo nola. Ele se o langa pito sili ono fenumia. Pe o le olo tangata na tele lo le mafua angolo nola. Pe o le upole atu no o le va le o motu me taula. Tangata e o pongsa o na ala. O pe o tangata e. Wala isi se tu fa mo mo yai. Tangata lea wale iloa le mafu angolonola. Wale sono winga. Wale ai fo se value po se taua. But you and I, us Christians, the sons and daughters of Christ, e le tatu mtawhaioi, ia ke riso le tawhaola, mai te taula ia oe mau na mana malama mai lo mtawhi mau. Mane mautinoa. Ile na matafa yoi. Si oi taua. Oi tātou e aiaina matosina. Oh mai la tolo o si o mia I taua. That's our purpose. Everyone who surrounds us, our purpose is to bring them to the light of God. Tau whai e tō sina mataitaina mai la tō ina ia manu maloina. Le lalo langi lea ia ke riso. Ia manu malo ke riso I le lalo langi. O le tātou tiute le nā. Ma le tātou mafuanga o tātou wolai. Aolono whaingata. E leo ato tofu I tā ue le tā vātu nofu mo ke riso. Whamaile manu lauti o le nei tai au. O le savaliga o le ola. The walk of life. E sao ma anoa lau savaliga. Pea e malamalama I le mafuanga o lo ola. O le whainga malanga I le malu I Ierusalema I nao naso. E whaisina mamao le ala. E le whaingo fia fo I le ala lea. O le masani o le au malanga e lato te pese ina ni vi inga, pe langi ina ni pese o salamo. E tua iai le lato vai vai. O pese ia e, as they go towards Jerusalem, o pese wha matala ai, o whita matunga, o lo whea ngai mai lato I lungo le ala. Wha mai o le ala, o lo iai la u whaumea. O lo iai lato wha tupu wha de velawe le ala lea. Mai o lo iai ma manu whea ai. Ia maisi whaingatā mtau tia I le ala. E o na whaina, ia ma whano ai ma le soifua ma le ola o tangata. Lato ia lo anga I Ierusalema. Ele ngata I lea fu mai e tele ai foi mea lo tutupu I le ala lea. Fu mai o lo iai tangata
The bums, excuse the term, tangata AC, tangata matativa, lato e mamai e au mau, mawhewhewa I le ala lea. Matangata au la fonga, matangata whatau aloha, e sa ili mai lato lo whai malanga atu le ala lea. So it's tangata malanga Ierusalema. Yeah, tau mawhai lava I lato to sway away from all of these things that are happening in this path to Jerusalem. According to our text, according to our scriptures this morning, o leo tala noa le whainga malanga Yesu, o leo malanga le li mo na uso, o leo taulanga I o Ierusalema le wha moe moe, o taula I Ierusalema le dato whainga malanga, that very Jerusalem e lei mana malama le lei na uso. It's amazing because this is the third time Christ used these words. Le wa fai mamatua. O le fa tolu le wa fa manatu mato lau ila na fai ngā ruenga. Fa uta. Whatever's going on, fa uta, stop. Listen. We're going to Jerusalem. O la tatu o Ierusalema. O Ierusalema le o la fa tanu uma me ina tu susia la perfetta. La fata no uma me na fa mau la perfecto no valo ai la to fata tau la tele o tangata leo la tu inatu la tele o tangata nu ese o leo la fata we muina o la ave fa le ngaina o la fe handu wai fo I la to o la to sasa ma fasio he detailed everything that was going to happen to him. Ai le fa lo longo le tola lau e Yesu I na whainga ruenga. Ai wha mai o wheu talinga. They didn't want to hear the truth. But see, that's the problem with us today. When we're told the truth, we too don't want to hear it. A waiwhai e tinga. E tutuli ai rona I ta whalong. Ai le tau tola lau leo pomoni. That's part of life. But Jesus was speaking the truth. Unfortunately, the truth fell on deaf ears. I hope nobody's like that. The truth is the only way out, people. But I also firmly believe that there's some of us that don't want to hear the truth. That's what happened here. Jesus told them 3 times what's going to happen. I for my pa to Ierusalem. Tape. Mau pa na tape fa no poto afa mai tape salalau. Mai wa sola le tangata. Masulu le mea e olai. Ai wa ngalo ina tali o tangata lea. Na latu fa fenga ai. Let's go back into the context. He's not there yet. But on that path from point A to point B, Ie nu ulai titi lea o anga ia tu Samaria. Makalalaya. Mai o inana fta ia fo I mala ule pela. Fta ia Yesu mala so matangata le pela. Ia mala tu tangi sia se fa malo longa mo ilato. We have a person who's trying to get to his destination, but he's being interrupted from here and there. Now we have people with leprosy, and they needed healing, and their healing was nowhere to be found. So they reached out to him, but he needed to be in Jerusalem. How many of us, when we go from point A to point B, we needed to be there at a certain time, but in point A and point B, we have somebody, an invited interruption, come before us and seeking for help. How many of us stops there and tend to the needy? Or how many of us just pass them right along, like the priest and the Levite in the Good Samaritan story? For my litala, for my na vatu le tu alalo la so, e fa wau le malanga. Ai for my lili, taufi. Lili wai leo Yesu ya na anga fa tupu. Le fo mai o le fo mai. Fa malo lo e lau le pela.
Ma e ale wha malolonga o na wha ua wailea. People, there will be times in your walk, there will be times in our walk where we will be interrupted, where we will have uninvited guests in our path that needs our help. Let's do what Jesus did. Yes, he needed to be there, but he tended to the needy first. It was easy for Jesus to do all that. Not only he gave them comfort, he gave them healing, but he proceeded. Why? Because he understood the purpose of his walk. He knew it already. That's why whatever was going to happen within point A, point B, let's stop by. See, when you understand the purpose of your walk, there's no trials that will get in our way. Those are hidden blessings if we were to stop and tend to them. We had a beggar off to the side of the road, a peasant in the terms of the so-called high class. The disciples, they did not consider him as even being an individual. He was in a low class, nothing to them. The beggar said, what was going on? He just heard a lot of foot walking going around him. Then he felt that something was going on. The beggar knew that if this was Jesus, the Messiah, he could transform him from his helpless situation. My family today, the people of Samoa and those who are tuning in with us, just how desperate are you for Jesus? For Jesus to intervene in our circumstances. This man's healing serves as a spiritual lesson for the nation, not only for Israel, but it's for everybody. If everybody would only respond to the Messiah and acknowledge the Messiah because of their spiritual blindness, God will grant them their spiritual life and, more importantly, the entrance into the kingdom of God. O me ina whakaya I me Yesu. Au ia ngai atu ila na whainga Malaga Ierusalema. Na tuta ia o iha, ila au le pela e o fo i le tawaso. Ai le fasili ngia pe lu fasasia e le wha moe moe le li. I le ngā luenga te tau na whai ma whatino. The blind, that beggar on the road. It's amazing what he did. He couldn't see the beauty of the world and the beauty of Jesus' feature. But all he did was he was able to hear. Mau pa na whapena fo i le whaalongo o lau so ia. Au tō lau lau e le i le meo la tupu ia ia tutonu Ierusalema. Ai wha mai wa wheu talinga. E pēo na wheu fo i le tā ua whaalongo i mea tā tene fia whaalongo ai. But the message was beautiful. This nobody became somebody. He did not wait for God to come to him, but rather he went to God. A major problem with our faith today is that our faith is so self-centered. We only worry about our problems and our issues. See, when you center your life around yourself, not only do you miss out on God's best, but we will also rob other people of the joy and blessings that God wants to give them through you. For my tusia e Peru, that we should learn how to encourage one another daily. We need to learn how to encourage everybody daily. It says for us to encourage, not to discourage. Anybody can easily criticize and condemn, critique, and point out the flaws of others and their failures.
But God's purpose for us is not to point fingers, but he wants us to go rescue them. He wants us to build them up. He wants you and I to be a blessing unto others, for us to be the words of faith and encouragement into their lives. Our Father, beloved, many of us, we think those thoughts, but we fail to verbalize them. It's not enough to think kind compliments, but rather we need to express them. Sila to to'a lava I saunoanga muli alele I longor sa tau. I ana saunoanga tau whai ui I longor sa tau. Na iei se tasi o le whai tau whamaya. I o tau whea whani. Ia o tau whea whani. That is the purpose and the reason of our living. This is the never-ending message of Christ from the cross. See if we are only able to capture the essence of Christ's speech up on the cross and work accordingly to his will in accomplishing what was in his heart, we would be living in a more prosperous and blessed world today. Why are we even walking for God? Leau fiai, o le fina ngalo ma le fe'au leo le tua mo I tātou. A o alo whaiwa le tangata I lana savaliga. A watu le tualalo ma le whaamanatu. Le ngata o lo sila fia le mafuanga. A ia taula I saunuanga le mabaya le I o tō whea fani. Si o le mele o le whea fani e. E mata la tala I whaingata ma fia I le lalolangi. O le mafuanga leo le taola. O le tala me pa sulu foi lea I lo soi fuam lo malos. O ie e whaatino ai le fina ngalo le I mo oi ma. Fuma ia. Se o e atiae. Ai leo le tape. Fuma io e whaulaola. Ai leo le tuula fwa I ma le tineia. Fuma io e o pongi mai. Ai leo le tuula fwa I ma salalau. Fuma e o atu e whamagalo. Ai o le tau fi mau ma le taui. O e fsosoni. Ai leo le tuupe I lato e tau mia. Fuma e o e whaalelei. Ai leo leo le tau whaaleanga. Le mafuanga lea. Le mafuanga leo le ta savaliga. That is the purpose of our walk. That is what God wants us to walk in his path. These are his path. But the only question is, are you able to walk in it? Ianga lele mai le tua. So swari ma whaapula atili lo ni whinganu. I to tonu o tā loto. O pōle nei tai hao. Wa Ailao savaliga. E ei vanu. O vanu lilo ia e ono na awha ai na Ailao wha moe moe. Ai e to toa le leilao sila sila ma manino I le mafuanga. O lo tā sava vali e mo le tua. Ono Yesu. Amen. Se lau valu sfulu. Se lau valu sfulu o le viinga I le tua.
Ia vi ia le anga leo le tua o tātou o maile. Nei fo tūlanga o le tātou sauninga pa ia. Peona i eile wha tūlanga ina o le. Nei aso, i o le aso nei wa. Wha o fie nisi o alo ma whanau ea le lau sa ili. I o lea lau mo le mawina te whanau to ono. Lea o le asa auni e. Talia sa klameta pa ia le tua. Ia la moai wha pa ia le tātou ta maa. Ia ona talia ele o sakla me te paia le tua pe ona awala mai lau sa ili. Ia o swafala nei o la toa ua mawhai o na wha uina le nei aso. Ia na salo na tole lua ne tolu masina o wha ngā sorpo talama tātu tomato ina. Ia o le nei wai uman manuia. Ia lea o wha uina le wha nau wha paia le so. Ia wale a waile. Tango fia o le tino pa ia o le tātou wali. Ia wala watu lau suafa ia suma i ruma. Queen Vika Tauwhalangi. Suma i ruma. Ai te whimono. Noa misa ale fua. Ailao Tofaeono. Tau saafia tau whalangi. Sione tau whalangi. Ailao sunga le whaila tusi. Tātou e kālesia. Mai upo le atu no se whaiba tāpua ia le fisiringi alo na taunu unga. Vea ile nei awanoa. Ma le nei lau lau o sauni e le tua. E whaleo atu la uanganga whaafutai. E mata whaingofia e le whaingofia. Ana maua na mātou lok tele mar whanau. E ana le tāpua inga mau. Lao tō talonga i leo maripo. O le wā e haere whamoe moe. O tō whaafonga o tātou whanangolongo. Au tō laulauina le whafonga le kālesia. Le masenga le wā whe lua se funma le lua. Ia au wā fwai le ngā ruenga le au saili. This is the class of 2022 of our confirmation class for this year. And to God we give glory. Ono le swafo le li o Yesu Keriso, le ao le nei mafutanga. E tusai mai unga fono le nei e kālesia. O lea o tu inatu i o tau luma ma tātou. I tātou talia nei o tātou uso. O alo ma whanau. I a vea ma tō tino le mafutanga. O le ainga o le tua. Ainga o le nei e kālesia. E ala I lona whao fia I titonu. It's a privilege. And it's an honor to be called. I thank God for you guys blessing my life. But I also thank God because of the faith of your parents that brought you to this walk of life. Listen carefully as I present to you the covenant of membership of which we discussed in the past. It is your allegiance to God, allegiance to His church, allegiance to Etena. As a member of the Church of God, do you accept the Bible as the Word of God, in which is revealed the way of salvation and the guide for faith and conduct? Do you witness to express desire and a personal experience of God's saving grace in your hearts? To live your life holy, apart from sin,
and separated unto Christ. As a member of this church, will you be loyal to this congregation, to consent to instructions biblically written in the doctrines of the church, to support and sustain the services of this congregation of Etena by being in service as a regular attendee and by praying at all times, and contribute to the program of the church as the Lord prospers us, and to foster a spirit of Christianhood, fellowship, and oneness within this Etena Folk Church. If this is your purpose today, will you affirm this covenant by answering, I do? You guys are making me nervous. Let us put some volume on it. Will you respond, I do? Say, Ailao Tofaeono from Mole. Ailao Tofaeono ya to. Ailao Tofaeono, Ailao Totiti Faitama, Ailao Topito la Tawave. Il est fait soigner le taux de l'eau et à l'homme fanauia. O le wo fa fia mai to tono le tai kalesia. Ai mesio la ai no le tu a fai o le a. Io to tali mai o le a fa pe na o matu fai. Sei tato te talo. E pa ia mama manu la wo fio le toa to tas pa ia. Le alo le tulai. Waina ilu matatan. O le a maua le nei tai a uma se whau popong. O lo wanganga tu mamosu le tu i matua ma ainga. E ho o fo i la wekale sima i la tauia. Wa mafua i le nei tai hao. Ma e a le tūlanga ma le ngā luenga whatau wa o le whaife au. I le a o ina o le whatu tuanga o le nei e kale sia. Ai meisio le whatu tuanga i la ua fio le tua. Le mātou tatalo le tua. Whaawau e lo wanganga pa ia. Whamalosia le tua i lo mātou whatu tua. Ma le lango sua. O le atau lau le whamoe o alo ma whanau ia. O leo i te tono lo ainga whapa ia. Mi e sanga whamanu ia. Anga le nei fo i lau e kane sia. Malana ngā luenga whai pēa. Ono Yesu le keriso lo mātu wali i whaola. O mātu wale ma te talo atu ai nei. Amene, ma amene. Turn around. Turn around. Alala mai whamanu mole. Pala watu ma lo whaaloalo. Amu ia le nei tāpo ingolo o ia i la ua wa fo i mai na galuenga. Pala watu ma le whaaloalo yo tina malolo. Malu ma tun whai. Ia i lua kala au mai luma i nei. A vea lua au. Fai masui le mātou nofo atu. Ai me se le pa i o le kale si o lo whafonga mai. Ia e whamanuia i alo ma whanau ia. Whatasi e male au lau whionga le suite te whono. Male whaila tusi. Ia o mātou lima la balea. Mai se pati whamanu mole. Ia mo le au sa ili. Le lua afe lua sifumba le lua.
walunga lea o le tapu inga. Ai le umai le mātou fia whaafitai te mā. Awa le ufa popo mai titono lo waiga. Nisi o mātou whanau mahalo. Me ka le sia ma Samoa maiga. Whaafitai te mā. I lau pule whasoa. O le o tau lau le whamoemoe. Ai le iaro atu la le tua awa le whamoemoe ma le. Nei lau aipa ia. So atu ama le angango ai. Fa maulalo atu i te fo le satau o le tua matangi sia. O lo au fa mangalo mo i mātou umba. Tau tino atu le mātou vai ma le lava. Ai e fa mamahina i mātou i le tūnoa ma le alofa o lau fio. I le ia tāla whea ngai ai mātou. Ia ma le nei fa alo mo pe i maota. Fa manuia le tua. I lau au whai ngā luenga tutofi. Le vai ma li maina o le wha moe moe. Wha manuia i elemeni ma lona wha o ngā ina. Ai sili o ne e anga lei mai. I lātou ma mātou le ātali aina. Ono Iesu ke viso wa lātou aina mātou whaafutai. Amene. Tu sai foi man whasoa na apostolo mo oima. Fa mai. O te tui nātu ia au tau le mea na maua ia ue ia. Mai le lava pō ino o whaalataina o ia i le atani i o tangata. Mai na lātou whapoto ai lea i le poto au pitu alunga. Lātou si te talo i le whaafutai ma le veinga. Tāngo fia la reto ma si tia i o lātou luma ma tau fitofi. O lo tino le nei o tofi e whai masui o tau. I o tau whai le nei mea ma whamanatunga i a te ia. Mai ale tau mawhitanga na whapena fo ina whaliwa le ipu. O le ipu le nei o le whengainga. Whengainga wos yo sia i lo toto. Le whamoe moe ina ia whafawina le tātou vātutu na nofo. Wāwha mai o aso oma tau te ai le nei a reto ma wheinu le nei ipu. Mai e tātou te whailoa atu pēlo na maliu. Se ia o ina toia whio mai. O upule nā o saklameta pēo nā o inai tātou. Au le langona vai o le au na o le Etena fau ina nei tai au. O le ua mātungo whielo na tāpenanga. E pēo na tapena masaunia le leia i e malu la inga tia kono. Toe au le talia. A pēo na whaia le nā lava fiafi. O le awha pe nā fo i le tātou whaia le nei tai au. O le whaafutai, ia o le asau nia e le sunga i a tia iu se me atu a wale a reto. Le whaafutai, o le asau nia a inga whai Ailao Tofaeono ia a wale wainga. A wina mai au tau whilangano, se tu whaatasi mo mātou loto, a se tātou sulaina na anga le lei o le tua, e ala i lona tino ma lona toto. Tua o le ola, tua le alofa, tua le mauaina mātou tāutonga, tua le mātou tamā, mātou tāpālo fuafu, o lo le areto la mātou palia, whātuka leo le tino no warapelo Iesu Kiriso, mātou te whawhatai eira o whio le tua, ono le tauranga sini ka whaia o le mātou na whanau. Whai leo whamanatu o mātou toato i le aso mo le aso. Tauranga sini ka e whaia o le mātou na whanau le
se tātou taria whaatasi whamamore. Mai ona ia tango ai lei la reto. Mai ai whaafitai ma le viinga pēna moria. Tof tof. My body has been broken for the sake of you, were his words. Te mi uma to te ai ai. Io tō mana tua ina pēha, le maniuti hao tātou i whaua. Talia mara wanganga whaafitai i reni.
lo whaafsanga I makorkota. Ai na toa pea ma mauala no lo tutele. Ia si ti ai loa na ipu I o la toluma. Whengai. Covenant. It will be restored by his blood. Tātu tania ia I le anganga whaftai I le li. Tali tuali maina le tua. Le au sulu mai o lau whanau le ringai au. I le ngā lala o mātou bola, a nganga, no mātou wha moe moe. Mātou fia pai mai se utu vai le tua, wha au le whai ngā Malaga. Ai meise o le savaliga o le tangata. Whaamalia ina le tua le loto ma le anganga I lau pule whasoa. Au le whaasilinga wa maua. Le wa mātou ofu atu mo oe ma le ngā luenga. Mana tua ma le alofa le tua. O lau e kale sia malanga. Ia I meisi ai le tokotele wa le mawhai na mātou mafuta I le nei tai au. Tuli loa ina I lato I lo file muuma le whaamanuia le whaawawau. Mana tua pele lalo langi pangatia malona mafatia. Ia lavea ina I lo walofa tuli loa. O la mātou tatalo lea le tua. E a wala atu le suafo Iesu ke viso lo mātou o lii whaola. Amen. Pulai mena whingara.
tātou whai le ni samina, i le pese o samia le tātou a whai pese, o le veinga i le tua.
tau singo le ainga le tua le o se me whaingo fie. Ai po whea le mea ngā i ai ma tuli mata i ai no na whati no ina. I le mawhai lava na ngalo i a Samoa. Se tau langa mo la ua fio le tua ma le ngā luenga. O le ala tu lai leo lau whanau whatua tua i le nei a wauri. Ia mamamoli atu le mātou whatau waa. So mātou mālosi le tua wausia le mātou tau mwhai. Ia awale ngā luenga leo lau ua fio. Whapa ia i le nei tau langa. A ia tō mai au whaamanuianga. E tali whai tau wai lau whanau fōhai. Ono ke riso Yesu lo mātou ali i whaola. Wa awala tuai na mātou tauranga. Amene. Ia, awalunga le lofa malanga leo le tua, nei tae au le ua. Tātou o mai le suui o le tātou whamui moe. Mo le mawina no nā ngale lei. Whaftai tele le. Whamā losi tātou e kāle sia. E mai e. E mā vai ngāle. Whe pōro nā tali o le atungi. Sau nā alu. A whai o le a. E tā i la mauta. Po e le fulu. Au o le po ea sapo sapo. A e tā la motai. Ba i le unga o le sā. Lea la iei le tae au nei moa. Lea wa tātou mō le mawina le aso nei. Vai tau le nei le. Lofa ma le anga le leo le atua whiaunga le lei lava ma le vai tau nei. I le whaingo fie. Vai mai le wha amarosi au ale. Ka le sia vai tau nei. Mai sear vai aso le o te atu. Wha fita auli o le pongi sā. A lea wa tātou wau lia mai le. So ina le whau pe o le aso le nei. O le atua o lo i le ola. Ta aua tele le mori mau o tātou tamato e ina le aso nei. Vai tau o le angātu o le tātou o li i o na puapua ngā. Ia o le vai tau fo i o le. Tātou whengai puapua ngā i le whaingo fie. Vai tau nei e whaasino ia Israelu ki whangā soloai. Le ifo ai ma le ifo i maunga. Ia ma pe pese lava o sao mai fi tau le ola. Pe ona maua le tae ao le nei. Bato ele ngango le whaftai ma le whamalo le usunga le toina. Whaftai tele ma le whaau taua. Mori mawina le alofa le atua. Vai tau le nei. E ui au na lo pātu tu i pēr taua ma whawhitau. Ia le pumoni au lo pātu tu i fo i whawhitau ni tono loto i whale. Na yo tātu tangata le pumoni lava le whaftai le atua. Whasau ina mai tātou vai aso nei. Lea o tātou mō le mau le vai tau le nei. Vai tau nei moa moa. Manu malo. Le li o Yesu Keriso. Lea o le anga atu na puapua ngā whaftai tele. Whamanui tele le atua e lau sunga toina. Whea ngai e peama. Tātou ngaluenga e le whaingo fie. Lea whai o mō le mawina e le ngata fo i ole. Le uru whare mai o nisio nei o tātou whanau e alai o loa tāua le nei vai tau. Whaasino i tono ngaluenga. Ia lea foi o whapa ia ina mau whale nisio na i o tātou whanau. Ia wale tua marona whina ngalo i vi ia i pero na ngare lei. Watu le nganga whaftai ma whamaalor ma malo tātou i kāle sia. Mai lawa e tumtumunga ia leo mori maure. Tala ti a kono ia o lo solonga le lei pere lofo le tua inisi. Ia e uina o lo to e ser tātou tinato ina. Ia manisi o tātou i kāle sia ia o fuafuanga lava ma fuafuanga le malo fia nei vai tau. Te tono lo iei le anga leo le alofo le tua. A on tātou forfolanga mo vai tau nei. Ia. Mai aso na nei o le angatu le. Tātou o li i tā penanga le. Tātou au talavou. Ia wālava le. Tā waina o le nei vai tau. Nā ar whamanatu atu tātou i kāle sira. Tātou fontanga. O le asaro mana. Fono le tātou i kāle sira. Leo na te pataula i aima. Whaavanoa mai lau teimi. A wā fontanga tātou ngaluenga. Anga tu fo i ronga tono tau sanga i le whaingo fie fo. Ia e wha moe moe le tua. Ia vai tau fontanga le kāre sia. Ia a wasta tu ai. Lei wha malosi mai o wha vai vai.
Whaafitai fo'i, nei o tātou uso a mālo, o tātou mōri mawina. Nesi o nei o tātou tamāma tina, tono lau whai ngā luenga, ia uso matua whaafine. Whanau o tātou mafuta nei vai tau, mōri mawina le alofo le li. Tonu estemi ala ape fo'i fua, ia matoi fōwati, ia ele alofa malanga leo le atua. Ia nei mta upu ia mole. Nei vai aso, vai folau ka alena na e whaasolo atuai polo kalamba, vai aso nei. Ia tau tua nā, ia alofa le atua whamanuia tele, tātou tamato e ina, ia maiso le ainga, ia ele ngata I leo nei o tātou, e o to ina maro lo, ia manisio lau whai ngā ruenga o lo. Ia ngai pēa mai o tino, ia ero nā ngā lei, ia a mata mai lava I seo pitu matue o pitu iti, ia manuia ko whanga lea sa patu le li, manuia ko I whaasolonga o nei vai aso, da ngā lei mara lofo le atua whaatai. Ia, mole atu ngā whakaikere, I lau sunga whakau kusi, nganga ma saunganga wa foi le whamaimoe ngi asu ma fulfulanga, o le ale kudai, ia o kanga masangi kako I kalesia, o le lau inga kako fowai, I le asa ma le asa, e le lau inga le fowai le kako senge, o nisi foi fowai sa whao mai, ma la whonga foi sa whao mai lau lau, o le tato ati nae, o le whionga teitai whono, ia pōti mamai, se lau tā la, o le whionga ti akono, ia vaise me atu, e se lau tā la, e ma o leo whai le tato ati nae, nei aso, e lua se lau tā la, I tato ati nae. O le taulanga tele, o le sunga toina ia Ailao Tofaeono se lau tā la, whionga teitai whono ia pōti mamai se lau tā la, tina ia vasati ngai soa e lua sefulu ma lima tā la, o le whionga ti akono ia laufalanga to ia, e whaasefulu tā la, o le sunga chaplain ia samale ato fui maono e se lau tā la. O le au whai le tato taulanga tele, e tolu se lau ono sefulu ma lima tā la. Tolu se lau, onos fulma lima tala taulanga tele sa o nei tai au. Ia, o le aso, pēn tatu masangi ai, le aso sa mua lava o masina uma, e au ai le o le whaanga mo tatu matu whalenganga, ia whaafonga loa. O le sunga toina ia kenape e liapo, ma tina toina ia tunufai, e wha se lau tā la. Tunga lau ao ia, yeses mapusua sa wao e lua se lau tā la. Whionga teitai whono ia pōti mamai e ono se lau tā la. Whionga tia kono o le sui teitai whono foi ia lua tasi tuitele e lua se lau tā la. Sunga le whailau tusi ia airupetea fui mono e lua se lau tā la. Whionga tia kono ia tui auto lua wasa e lua se lau tā la. O moatongiola e lua se lau tā la. Tina ia angimoe fio seu e lua se lau tā la. Tina matua tia kono foi ia toa iwa tui nei e se lau tā la. Tina matua ia flora officia e tolu se lau tā la. Galaxy na tango se lau lima se fulu tā la. Whionga tia kono ia tuisa mo leo e lua se lau tā la. Tina ia vasati ngai soa se lau ono se fulu tā la. Whionga tia kono ia tingi tanga loa e se lau tā la. Whionga tia kono ia talapepa e te wini e lua se lau tā la. Sunga le teitai pese au whionga tia kono foi ia ainga whai masoo Tofaeono e lua se lau tā la. Whionga tia kono ia vaise me atu e se lau tā la. Whionga tia kono ia Jerome misa le fua e lua se lau tā la. Whionga tia kono ia toia lau whalanga e se lau tā la. Whionga tia kono ia tautai longo leo e lua se lau tā la. Sunga ia whepuleai Tofaeono e lua se lau tā la. O le sunga le chaplain ia samale ato fui maono e tolu se lau tā la. Tina matua ia whamatala loa e se lau lima sefulu tā la. Victoria Tofaeono e se lau lima sefulu tā la. Jeremiah Tofaeono e lua se lau tā la. Tofisoo and Sarona Tofaeono e se lau tā la. Rose Fumaono and family e lua se lau tā la. Le usu ia Herman Whaatawalofa e lua se lau tā la. VA and Antonia Yosia e lua se lau tā la. Ailao Tofaeono Jr. e se lau lua sefulu ma lima tā la. Carolina Loa e lima sefulu tā la. A fini ia Naila Loa e lima sefulu tā la. Whionga tia kono ia via manuma e tolu se lau tā la. Malama Isawa manuma e lima sefulu tā la. Anita manuma e lima sefulu tā la. Makerita manuma e lima sefulu tā la. Via manuma Junior e lima sefulu tā la. Autasi manuma e lua sefulu ma lima tā la. Bella manuma e lua sefulu ma lima tā la. Ua tatu whaatasi e foi ma le lo asiasi mai le ainga o tawaa. Ua wha o mai le whanau o tawaa.
whapopo le tatu olo whaanga mo tatu mātua whalenga e tolu se lau tā la, whawhitai. Tina ia Kelly Sale Apanga e se lau tā la, Cassie Eliapo e se lau tā la, Debbie Simi e limas fulu tā la, tina matua ia Malua Papa le malu e lua se lau tā la, Sophia Orquist e se lau tā la, Taina Fumaono and family e se lau tā la, e whionga ti akono ia Isaiah Whangatele e se lau tā la, tina ia Tise Whaangu e limas fulu tā la, toi whapopo mai foi le awhini a Jezebel tuitele e onos fulu tā la, Tanu, o lo asiasi, whamalu ako le sao le swafa, Tanu, o whapopo mai se lau tā la, whawhitai. Sophia Lemina e fast fulu tā la, Princess and Sepho, tau whaalangi e lua se lau tā la, Matt and Athena Tosi e se lau limas fulu tā la, Janela Siaopo e se lau tā la, ua tatu whaatasi e foi ma le sunga ia Taiao Manino, o lona whalatua ia Dorothy, Paul, o lo sauni atu I kanana fau, ia u whapopo mai se lau tā la, whawhitai. Whale o le lofa, fui maono e limas fulu tā la. O le au whai, le lofa mo tatu mātua whale nganga mo nei masina apelila, e valu afe, lima se lau, valus fulu mo lima tā la. Valu afe, lima se lau, valus fulu mo lima tā la, whawhitai. Ia, o tatu whai o senge. Singo to ina ia Tofaeono e lua se lau tā la. Tina to ina ia Doris Tofaeono e limas fulu tā la. Singo to ina malolo ia Eliapo, Kenape, ma tina to ina ia Tunufai e se lau tā la. Whionga taitei whono ia Pōti Mamae se lau luas fulu tā la. Singo sui taitei whono ia Tuitele e luas fulu tā la. Airupitea, fui maono, singo Ailao Tusi e tolus fulu tā la. Whionga tia kono ia Luovasa e fast fulu tā la. Moatongiolo e fast fulu tā la. Tina ia Angimoe Fiuseu e luas fulu tā la. Tina tia kono ia Toa Iwa Tuinei e luas fulu tā la. Tina matua ia Flora Afsia e luas fulu tā la. Galaxina Tango e luas fulu tā la. Whionga tia kono ia Tusa Mo Leo e luas fulu man lima tā la. Tina ia Vasati Ngai Soa e luas fulu tā la. Whionga tia kono ia Etewini Talapepa e luas fulu tā la. Singo Taitai Pese, Ainga Whaimeso'o, Tofaeono e limas fulu tā la. Whionga tia kono ia Semeatu e luas fulu tā la. Whionga tia kono ia Misa Alefua e fast fulu tā la. Whionga tia kono ia Laufalanga To'ia e luas fulu tā la. Jake and Sina I Lalio, Malalo ia Paxton e luas fulu man lima tā la. Whionga tia kono ia Tautai Longo Leo e luas fulu tā la. Sungo ia Whepuleai, Tofaeono e limas fulu tā la. Sungo Chapin ia Fuimaono e limas fulu tā la. Tina matua ia Whamantala Loa e limas fulu tā la. Victoria Tofaeono e luas fulu tā la. Jeremiah Tofaeono e limas fulu tā la. Tofiso'o Sarona Tofaeono e fast fulu tā la. Sabrina Pulu and family e tolus fulu tā la. Vai Semeatu Jr. e lima tā la. Vasa Semeatu e lima tā la. Carolina Loa e luas fulu tā la. Naila Loa e luas fulu tā la. Little Carolina Ober e se fulu tā la. Whapopo mai foi Iosefatu Tawaa e lima tā la tatu senge. Toi whapopo mai foi tina ia Whaamaloto. Tawaa e luas fulu tā la. Mafutanga Tela e limas fulu tā la. Cassie Eliapo e luas fulu tā la. Ma Longo Leo e se fulu tā la. Boba Longo Leo e lima tā la. Maika Longo Leo e lima tā la. Kelly Saleapanga e luas fulu tā la. Tanya Tuinei e lima tā la. Queen Vika Taufālangi e lima tā la. Fia Taufālangi e lima tā la. Sione Taufālangi e lima tā la. Joseph Taufālangi e lima tā la. Sio Taufālangi e lima tā la. Debbie Simi e se fulu tā la. Toi whapopo mai foi le whionga ti akono ia Lavasii tau oa. I tatu whai i senge e se fulu tā la. Hawhitai. Malua Papa le malu. Tina tina ia Malua Papa. Malua Papa le malu e se lau tā la. Sophia Orquist e fast fulu tā la. Taina Fuimaono and family e fast fulu tā la. Thane Leo e lima tā la. Whionga ti akono ia Isaiah Whangatele e luas fulu tā la. Sophia Lemina e fast fulu tā la. Au e lua family e tolus fulu tā la. Whale o lofa, Fuimaono e luas fulu tā la. Toi whapopo mai foi le sunga ia Taiao Manino and whaletua ia Dorothy Poe e luas fulu tā la. O le au whaile tatu whaile senge e ala tuko lima whaai. E tasi le awhi tolu se lau limas fulu tā la. Tasi le awhi tolu se lau limas fulu tā la. Whamalo whaftai. Ia, a vel leo vai vai, veo whakawaa, whai
fonga lafo le laulau fongo e mesi foi komiti o Hawaii, fa leo ko ile nga fa kele mal ka ko Galicia, fa pe foi pe ila fia, wo mai ngalo asiasi, fa popo mai foi ya wal ka ka langa ngia sa, ka winga i lofo le kua, sa aku fa mangianga, ko fa kumu me ko fa nga wina, a wal ko mga ku le ku man wenga. Ya, pa winga i folo folanga, mangu kele lo sunga to ina, mangu ka ko Galicia man ka ku lo ku fa tai. Tau sila le whaasalonga le vaiaso ia whamalulu atu le tātou au tamwhai ia ona wa uti le teimi mo mia le au tala vau ma le aonga sa ia se i tau tapena i le tātou Holy Week o leo le amaloloa i le tātou whaafouina e peo le tātou masani e iu wai se au sao masina na wa vatu le taiala mo le nei vaiaso ia e tātou muli tai ai i la ufa alo tele. E mamoli atu le wha maloma le wha aftai. Awa, e le itu mamaina le mamalu le kalesia e ala i lana tāpua inga. Le nofta talo e veilo leo whai masui o le mawhanau. Tu sai foi ma le tu eseina o le fina ia Antonia. Ia ma le pepe fou o ai tofi. Whaaftai lo manuia le whailele, lo mamoli mai tele o lātu o lofaanga, ia lo lātu au ai ma mafuta ma tina le nei vaitau. E langona fo ile anganga whaamaruru atu, ia alualu le sauninga molona pa ia, e whaalongolongo atu ai e iasi u leo le whanau. Ia, that's my grandson. O kiasi es le wha le velave, a o whaile tāpua inga. Ia, so ia. O mea lofa le tua na au mai mo tātou ai whaaftai tele le pa io le kalesia. Whaaftai le mātungo fio le sa o unu whale mai le potifonoe e se foi le langona na au mai le ngā luenga e le ngata le whaamamai ana i la ipu fruit. Out of the 20 years of ministry, this is the very first time. I'm not saying for the Tiakono to continue doing it, but it was a nice gesture. Kausua ko lau fruit. Ala wa ai osa. So ia. O le poko lau whainga luenga. Whaftai tele la inga Tiakono mo le ngā luenga. Le ngata leo sa, ai o sa uma. Lo tātou mori mawina le mātou o fiema le lale leo le tua. E ala i te unga. O lo tau fita i tu ngai. E mese le lau ai le sakalameta. Ia o i mata leo tō whinga o Tiakono. Ma lo le saunia le leo tūlanga uma. E mamoli fo i le anganga whaaftai. O i le whale le pa io le la mua. Me alo o whio ai le sunga le presidente ma le ainga whaiaonga. Ai me sei fo i le mamalu le tau sanga. Le pa io le au whaiwaso le tau sanga lango e o fo i le lua maritas. I le sunga le la mua i le sunga le wao ia pou. Ia ma le wharitua ia Dorothy. Let's give a big round of applause. They're about to enter into the seminary. Ierusalema ai kana na fou. Man wia lua faiva. E le fai ngofie. Ai a taula pe i le tua ni ngofa moe. O la no futa po ia tu le kalesia. Ia lua mamana. Ia. Whaftai i iau ainga. Vaane le mamalu le kalesia. Lo aso na mātou le whiwaia. Mo ainga mai alo whau le iei. Whanau le te waa. Mā lo lava, mā lo le malanga manuia. Malanga malo lo ina i mese le pa ia ma mamalu o Samoa. O tātou whaitapo inga whaatasi le nei tai au. O le tai au e le whaingofie. A wā le tai au whaingatau e whaile e kane sia mana fufuanga, a o tangata le tu watu i o tau luma, o le tu maina lo o tau whinangaru. Ua vavae mai eise malo si tele la o tau whaasopa ia, o no tangata ese lo o mauma o tau, a vea lale ngutu Ailao e whai masui o lona tau lua. Se i tau mawhai atu aise matala. A wawa le tasia ua whai asina tele. O le angala leima le tau singa pa ia o le mamalu le kalesia. Le kalesia, wha ma belo i o malotu. Bele i a maanganga.
whaftai whalalo. Le ngata urua ia sāpene iaile nei tai hau. A oso umar tā mawhtanga. O lo tau sia pe I ua I lo tau whamaoni. Ai mese le lo tau sila I le tua. Ua le ngata I le mamalu le kālesia. Au le mamalu foi o Samoa. Le pa ia o tau ainga e masani mo tātou wō ma au mea mamai. Whaia le nei ngā ruenga tele o tau langa o le alofa. A oai e Ailao Madoris. O tau anga ta pena mai hai ma lo tau whaaloalo mai hai. Ia, o pole atu no malie papa I ngala ngala. Malie foi papa I whaatortolonga tama. O manino I lau waaima lau whaalongo lula malalo. Ia ina mamalu lau tau whatuatia ma le ngā pātia. Le ana o tau whita I tungahai. O le tatalo le leo Ailao Madoris. Whamai ea. Le o le maulawa ia whaalmatau po sili. O le mea ngata I le malosi o le tangata. O I nā whaatoa a mata I le tua. Tama. E le ngā whatia I maua lau whanau le melea. Ai a whio mai. Lo loo mai o whaamanuianga. I le ia tali fo I tau wai le pa ia lea. Wanga le nei mai. O no lo wate le ima lo wa fine. O lo I le ngā luenga. I o tō manuia. Manuia I whaamanuianga mai le tua. Ia tu sai foi ma le taulanga pa ia wa o tō saunia. Wa le ngata o le alofa. A o le sene ma isi taulanga I sese. O tō manuia na. Last but not the least. Yeah. My 2022 confirmation class. Continue walking with God. Strengthen your walk daily. Never forget your path that God has created for you. I strongly encourage all the other children's o inisio I tātou e lei whae kālesia ina. Ia, a fia maua se avanoa, whaeilo mai. Ia, e vai mā whai whiau, so se mea tō whinangalo ai. Le nāua avatu, le pepa lanu pingiki, le whamoemoe le nei masina. As a custom in our ministry, I always print on the first Sunday the monthly calendar. Ia, nāua avatu ai the Holy Week schedule. Ia sila iai whamoemoe. O le at matu te pena whaatatau wai, a wale whamoemoe le vai asu pa ia. Ia, when we are telling the yaso au televou, I'll give you 3-minute break on the trefoi mai ia. We got work to do. Okay, 3 minutes, au televou, le ango sa, take a little break. No mai ia le whai le tātou ngā ruenga whaaftai lau whai pese, whaaftai foi le whanau ia James, ia ma main o ma whai le tātou mafuta, me se foi le tina ia lia ma le ofisa, ia anga le nei le tua, ia o tau ngā ruenga. God is good, people. And all the time. Let us finish in prayer. Tamao le ngā ruenga le nā, ai whaatoha, ma whaatonu mai I lau fi. Whaaftai I lau tufa. Whaaftai I lau whaasoha. O lewa mātutalhia ma le anganga fia. O anganga fau, o ola fau, I te tonu le li o le ainga o le tua. Ia ai meise ai, le sakala me te pa ia, na mātou tau mafa ma a ai matalia, I le anganga ua whaamalia ina. Au mai le whaasilinga lea, au mai le ola fau lea, e mātou sāva vali ai a wale nei vai aso fau a matalia. A tatala friali, whaatonu ala mai pēr lau a fio I o mātou tangata. Ia mau mai e mātou ma lau whanau I laro langi atoa. Le manuia ma le while mua o e le tua le tamaa. Le alofa la vea e o ke miso Yesu o le mātou whaola. Ai mesi ai le mafutanga whai pēr ma lau lava nganga pa ia. Nei māsa uma se I o I le whavavau. Whavavau lava. Amene.